رب تعالى في تحجبه هدادا بخلق نبي مصطفى ما زال مستترا في حجب غيابه حتى أتى وجميع الناس في شبهه فقام فينا بدين غير مشتبه دعا إلى الله فالمستمسكون به مستمسكون بحبل غير منفصل مولاي الله أكرمه فالبر طاعته وليس في الخلق من أوتي بلاغته وليس في الخلق من أوتي فصاحته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. السلام عليكم ورحمة الله. أمي أمبلما لمن كلو أما فو دانتي فلمنا كدوينا فاني كلو بالكمانا ناري مولو كلو كامي دو فنكاي على كاكا على كراكا جويماي أمي دون كرنجلين كايشي أنكرموما أنا فا نكرموشين الدماغي على كاني مالا على كشجاع أنكنا الله وكنيما يا ربي على كادناما لأن أمبلنا أمي مفاي دماشي ويانا كيشان يرقنسي بيتا كمي أنكرموكني بابو بامي لمني نوي هجراي Mkuti Muhammad ka boli ka bomaka kata Madina we babu bay nandam na ankara shene demografi ame sigi nani damne izan alasa bitay sigi duruna biiznillah ta'ala lo wati tamna inshallah ame sigi ana question réponse ka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. أبغى نشوفنا ركرك هجرة صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة. أنتم جاء وقوم لله. anko anga nyo hakili jigi hijra kula wa hakili jigi ya amara yara hijra yara kira shurumina aduni minun ka koro ashira yoro minunna tsena yoro minunna ankantuma ufora kusbe o amara feka dofra yoro minka o yanga koro min bo akono alaka sallallahu alaihi wasallam bi makka kata madina islam yami atara man nasifa he ka islamani yanaboy ka to islamu bulu na jigna alaka sallallahu alaihi wasallam o hiji labana hijatu wadaila hiji laban minke hiji forofono na alakula alyawma akmaltu lakum dinakum nyaka dina dafai bi no jira arafa alaka sallallahu alaihi wasallam no kira dina dafa amsra ga tun ka fo dina dafa de do
jin dafase ko dina fe mona dina na o kofe ni don woto la dina kono o don chugo fana wadda na kala mawde boddo o te dina doy o nga jin ko titama ni jin ko tarama ambe fendo ko biday kaso te biday andu go biday bira yene tasmay abella banya tasma de ko be fili abella yaballa tasma no kera ni jin ko fana dunna ko ka fara uka awa ante tanya fe awa beke sagin koye amma wa ni anto bete banka ni uye fam balera adwabe uslama min tum islamana uddo amma ba fa andaka se wodo dima wani hira ire kera chuga munna ni ulufo wa fana ka chan fana be naslamati ni uddo ane ananan mak malina is andamado min ke abislama min lase ane atara ka slama min to sewo bulo ni tabana ya tawlu bulo ni tabana ya tawlu bulo o slama tu ni na franco lade wa ka tamashin bangalan do fo odila kan ni mamulbi kanu usmanyo yalla ni fi ba yo minna an ka sakodo ni min kai an ka sakado akai kan daka alaka minna sallallahu alaihi wasallam urini ba mi mo ndaje ba ko chama alaka tay sallallahu alaihi wasallam ka sote uslama minna alaka bulo ni an ko amma tama asman kelan ka hire yalwai siku nani deke ni ya durnai ya rasulullah o durnai na hasa amete noyi kafalaka sallallahu alaihi wasallam islam ya dunkan ke mi aw islam ya dunkan ka ke uye dunkan gorte ni ote islam ya sanasin ke mi dire o durdiro worante wolonante ayli manas sanasin ke mi o fana worode wolonante siginante limbe fora wa islam ya dabna shugumina alakramin man islam ya sallallahu alaihi wasallam nama fuite nuna o kuma tunbe uludeka yana uslama min nala kiran nani we an gan ka dauma an gan ko de yini an je herani la hera be ul kono uslama de islam qur'an wa sunnah de islama yini qur'an nan ay o islama min nala kiran sunnah nan ay sallallahu alaihi wasallam islam at-taysir lit-ta'sir islam min nanin noye amana nigre والرفق لا العنف انني في نفنه امنا نيغا غلي والتسامح لا التعصب تسامح لك توليرانس كدودرا ان تفصل من يونغو غابالا تون كاجته كفر انكا واسلام التسامح اسلام التعصب نحكي الله من مكو يوتادو دم اغاني ربلس يودلس لنا كسمني كانيرما kajjate ne ke ni anyiruye kanjire ke sumani kilanye o islam ta'suwe ane akake islam al-amal bara islam ya bo islam ya bara defo ayanya mu bara dina alaka sallallahu alaihi wasallam kabo aysi min ke maka sana kiratana atumi churi abura maka kana madina ayake churi ay man nasike churi ayaka moya amuru bara chujumina anka donc uslama de do no uslama de do betata kandaw ana donc fa ala ka uslama e bara de sallallahu alaihi wasallam wala ni ya tamashimune juma don de mo chamo yon so misir la katame do kun don tonko ala na ke so juma sin be kala juma salla ako fa ila qudiyatu salatu fantashu fil ardh du misal bana ay tabdu kullu o tawa min fadlillah ala ka samanta ajri kam ko kore akadun ka fo ala ka samanta nyinni ni jagoy nyinni ni chike nyinni ni chike ma fe na ala yudara be ala batude ala ni fo juma dum yal islam chaman kamme kaddo barado wala nala ka sallallahu alaihi wasallam ni jirisi be modu bulo
afore ko ba fa kan turji wala ko buru fira ki kana fili aturu barakan kam aragara tumbe sallallahu alaihi wasallam na barakara bulumne ki bulu mo bulu kaso bulu kagire baran nodo siker nodo wala jirsige nodo awa ko ni bulu ala ba fe ala na krabe bulu mi fe woni kafofa al-yad al-ulya khairun min al-yad as-sufla wati bulu fila na be nyon kumbe min be sanfe o de kafsa o de kadale ka tun dum tata puisque min be sanfe o ni ladi bulu dum tata o ni mamne wati be sanfe tan de ka fusa ka tun dum tata otuma islama ka ke bare kalam min ma yo fo ko da na iqra wote o kalame o fana tiyan ko doko alaka yo jona sallallahu alaihi wasallam ka fo fana yi baraw la sanfe tay parce que baraw bara ni a nyama don o fuye o ka do o baraw ni fote ati so ni gele afanate o ko ambo do dongo ko kuma fe sidna jibril jignen alaka sallallahu alaihi wasallam ni ko na fole na wa fo iqra kala ko alaka wa fama ma ana biqari'in lesa kalam bay wala madri ka fentana ko jibril ba min ka bishi aba fa iqra allahumma ana biqari'in fo bishi ko min barayin alaka raba ko wala bishi fa bisra nin kalamo o donwo ko ni ka jirage ka fo kalanti ni kalanti ni kalandete woni ma fe be kare tike kalande ite kala kalanti dimo te atu me dimo ma alaka tumadi alaka ma sabu shitala na nasawi asani taso afiretati sibe kalamende ibe kala wa ameyina ni kono ko ayanga kunfincha parce que baso be kalan so chugado da ataso tuwe be kalan do so chugado la ko kalan do ti kalan so resite so fosire ko ina fo tuwe esre ko de be kalan ros kalan sire so ya alakra sallallahu alaihi wasallam alakra sagan ni kalan ko mo feto ko te yuri be so alakra be so kama ha jin ga so fla rasulullah ni ayo beninke hajira ka fo donen ni kafsa tembe sisa nebna min ma donde kafsa muna ko adama malaka ko shiri ba yo ma so ndayo adama kala min na nama malaka ko kalona o de tama ma shiri ba yo kajira ka fo abike donde koso an ka mo fam aflaka kala rabbe shamulo kala hakibi karmo hakibi kala nyoba bisika jia hakeko karmo bisika jia hakeko ngana jenna kala hakeko abeke kala ni majukuyi oni ayo marasa ko kerasa marasa kiren be marasa kalan denina marasa kalan men fanyina abeke kala sala mingi ode kala hake ode ko bechian ode ko bechi kalan tisro ni mi so kana utige kala kala hakabe kala hakabe wala imam malik radiyallahu anhu naharna rashid kabina muwatta kala fe abasi yoromina muwatta nanna naharu rashid ala de islam benya moy adon abasi ka farana malika asiyorola nani kala sirama abasi kala nan to bisi yoromina abatai ayakram wa yakramu hakabi asigra kafarata ndama sunga kalan hakebbi kalan minetmana tafara kalan sigoka ode kama yani nasa kana kalamu tala kaswa kulla al-ilmu yuta wala yati don de besegre moto don de besegre don ke mo segre ibina don de mo fe don de wuli katif na fe ana wuli ka tam ko kalan ko so churuna ko warsi dunlo o to donyo o ay kalan hakebbi kama bi yere hakeb bi o siga ke nane kalan hakeb bi kalan de ibe kera ma juwe kalan tan dafa otma ka islam al-amal bara islam bara min musliman na musliman min bara la shadal susulinte susuli ala ka sallallahu alaihi wasallam ma char mu go shafo ala ku barkaba
amisra kaso ante susoli min te femin do ko faale ko do min tati ci ko fo aka tale tala mbe jadalu wala mi asalaku wa tarku al-mira'i wal shidal fi ad-din wal wasatiyyati an islamani wasati al-islam al-wasat wasati li tamantita la wulu wala taqsir كل أفرا كدين الله بين الغالي والجافي هذا الدين بالدنتنبا يعني دسبا دبا كما حقيقة دتسامة دينا بسمة الله والله وافع الإسلام دين وسطي دو دسامة وفصلة دو تناكا ودنتبلا سلامة في من دائرة منا يأتمعك يعني إسلامين فمنك واجب يسيسا لا يكفر عندما أنقوك كن غنيان نيوشي وأنت جاتك فو منك ينبولا ولا إسلامين نيوان فينك ما كفر أنقوك جاتك كفر كما فلان فشومنا ولا كوك إسلامين رسنا السيني يابل تمن دبان في من بلجني غلوه دانتني عن تقصير إسلامين بوصف الله chamaje de ate kun flash fe ate dantena fe ate desebongo fe min islamay ya amana islamay ni islamay mi kili islamay chamante islamay kilindi adun kan kilindi limana kilindi atmashin ye fen kilindi min de alakra min na sallallahu alaihi wasallam ni fe suraka faraka o islamay konole te ni duna ka ba iduna o mi nai kad fenger ka dun kai min te la ilaha illallah muhammadur rasulullah o ko ma shi ko ke ni o ke i sene ke o islam ay fana abay jidi to tawor abay jida abay watu tuwala je abado kiti do bi o libe yelema parce que kiti ne sabatu sharala sabatu chugo damalo do kiti dobe wafo man nasu qat'iyyu tiganka ala ni fo wala ala kare ni fo sallallahu alaihi wasallam ni yelma yoro tala ko na ko balwa salama sa wala taqul lahum uffin igana uffi fo balwa salama ka fenno ni majira ka ko ko ni borila ki kanoke ni nasu qat'iyyu ni tiganka din tiganma nako la takulu amwalakum bainakum bil batil akama kama fuluddu amino cheni basako ye kasobon kola ka ato loterin mongola wa ka femo kola min batala ko ye misra ma daga uluye isha uluye nasuye me istihadatu we min nasitala don wayi abbo nasido kono we istihadatu ye ina islama be min nasib la glawrola istihadatu min fana dono ko yer gelya abo fana bla glawrola atadfa do la ra'ya afdal min ra'yin ra'y nasrawi ra'y hakilla min nasite wala istihadu nafs istihadu we senomar hukma istihadu bebe na fana deka ka fo de la madhabi tigi min ba ambulo oluka kuma nasite minna qur'an nasite hadithan nasite wa fuma ijtihad wasabatrani ijtihadu ala kare awa sallallahu alaihi wasallam ay barayidi umma min sabaso min benasima ako barayifla min rakhadawre ay min fo mabbe chima ala bulu ko barayibaye yurashi ala karama ke awa fenye jumu kala yan hala muslima min be shahadin min ka kan nasi ote min na ala kara foto sallallahu alaihi wasallam parce que misal be ko me ala kara ko nangama misal tahiren ala kara na madina waro qurara sa yahudiya yarzu ay man nakara fa awa utumutai islamo jihadu yahudiya ko torobo yani ala kara ko sallallahu alaihi wasallam la yusalliyanna اليوم أحد العصر إلا في بني قرظة موسيقى لا سرسل بي فنسي بني قرظة سبب بي
ulu ya famu ka fo kuma fo kunde anga tiliye la sala sira ulu salla ngutara do ya famu ka fo ko akode ankan sali yare fankasi ulu ma sali fu sira ulu ko hal tilibi an won de sali kuma ko fe fankasi bena mi tafala kray ci ndi gama ay ka famiyenya ibulu hawan ishala fi bonin min tesla ma mina o tesla ma ala kra man mi auto ay sungalo ka stama ke ruxe iga se ga sintige ni le tamana awa ruxado me do ya li shahadu ke yoro do ka sintige do ko antes sintige ambition akra betu taka bon ni isadu man songo ya kele ko ma flambolo tumina isadu do de misalla sa de salam kilomila de salam flabla o mo regrewa amma gele de shafi sari arakan fla abe salam bla de shafi sari absinga witr tugala ade salam bla man kan wini misir kono ala kare minna ma sallallahu alaihi wasallam oto yan faka so nasi ko bi ishadu ko bi ebi nasi min fana dayro mina o kadda o kana timi o fa na timi o rakata al fuma ishadu ta'assub la pasal islamaya o la pasal islamaya de fla ambulure ni tise ka jeni hakilla wara fiu wa ani ishadatu yakjenoy wa ala karataye ولا يقر إلا بالرأي الواحد والوجه الواحد رسولنا إسلام منه أتى فين حكي لك كله حكي لك ورا أتومني بقولكم ما مصر يشهد إنه ما فينا كله بس يشهد إنه رأي بلاد جلنا كسرنا ولا يشهد دلو دبورا إيه حكي لك دوت دلو بتولا دلو يرتيله ليك كلام كونه يافلني نفلا فن نفلا بكاني إسلام يكونه awa ubeka sika nyon fam ubeka do nabi islamana ninte ka sabwala mina kira ninte ka sabwala kawa o ala kira islama minna sallallahu alaihi wasallam otoye o akaddo fana aqida de harma dinni alache allahumma libaniya o de tawhidi o fana tumo chirina an ko do ala kira minni o de yoyi نيتم لا إله إلا الله محمد رسول الله إكراس لما دوي أقول مغيم منافو إجولي كريتاي إكاد نفرو كريتاي إمان كتو كريتاي أتبه موقع فنكي لسو ميمي إجولي بونكي أتبه موقع فنكي لسو ميمي إمان كتو تشي أتبه موقع فنكي لسو ميمي كان نفرو بويتاي لا أين فو إذن أتمان نيه سلامي na dananina abake adatu yani abislamu faranka akana ke adata tafriqin faranyo nyamina ye neta eta waqti dalina ni kele islamaya eta keneta ki tantu wata nasuna ni fungoya eta kai neta mai wa akran manani sallallahu alaihi wasallam ko aqida an ka jinawi uridu furati woni donwa min na famara de farokosa ibaso urna kuyini anko fo korose ko bibla ala karata nono ko masalan al ashaira wona naka mihira sankima abul hasan ash'ari ko mihira kam salaf salih la alayka masula bis ay sankima sabana ni doni ayudike as-su'al na salaf salih ko alaka watila aso mo dina koron chaman tugu dona slamana bo ulunu ka hakilon nana karan do slamana we hakillo koron nati rawu ka badiya kono utun todon parce que la utun kono sonde uteni ka hakilla mission no bo slamo ya anne ulula dina korotigi na yahuda dona nasara dona dina fu tugu fana dona to yi kuma chaman na ula ni nutin ta kalama wa kuma sura ku shiga islama yarda ko ulun na fa kwala yarti
awa Muhammadu ala reti sango Muhammad awa fa Qur'ana ala kuma ala reti sango ha kuma kake bo aba fa no kun la rado ala reti sango na kunire sango al jamani jana kake ona maddu sana kono wacce do kuma tahadi mo son kadi ka amina katilka mo siga ka dinana Abu Hasan Ashari nana ka hira sanke masawa masi hira sanke flandone ale ko ni mo nungen ni fan nunke ni jawi kanga nyini kaddi umma hakillau de kirama jigini ulu yorde ka dina ka hakilla dilalon do ka dubulo donc comment sera au de islamo fona siga ka wa hakil ko limanana otma nga fendo dila ku kulle o de kama nya fo dongo ngo islamo be minne atisika nya la futta machino ko kura ebe kere ke milan koro de ta kibo kelno Abul Hasan Ashari ni parti ni kele ni groupe ni kele ni hakilla ni ya wati hakilla de do we motor law kele ni hakilla ni wati hakilla de do we mgoworo kele ni hakilla ni do wati hakilla de sisan hakilla kuran non do naslamana nan tika fo de so fo ko do sagi motor law ni keta rawafu ni keta na wasu kuma fuliro umudi yi ka sashi tofe minen de kene ka sisa dongoro no be kuradla abu la de ka uka jabi bo kalan kono usu go lu jabi shurna wode tinu khabara halbi kulli dawa min bel rabo jabona na ube kuma koro non de ka hakiri kurati ka kuma kurabo ka parti kuran non kumbe wa Abul Hasan Ashari manano ni ka seka joni ka jabu dla min be seka ni hakilan min kumbe ka jira salamuna ka focin uta yalu kalli manaka nan ta cin o kodina al hukm al aqli amma fa hukm shar'i de do bi to fana do ko chamana Abul Hasan Ashari nana ay ala karakata sallallahu alaihi wasallam ala karamat tawhidikata awa kafur duma sifatul maani kafur duma sifatus salbiyya kafur duma sifatul ma'nawiyya kafur ko de bid'ah ko de ko di fadin mai ni kitabu yeri buru kaba ko de kalawro dola nu yayi buru o ka kalawro to wasine mo ko bisonga wula akama katafu ko ka kalawro te sunna ta kalawro ko ala kalawro fo kalambalen nun ta do ka filibantiya ko no ka fonni wati de nana fende tu ni kira wajibi de ni wati na sisa ka kefure kan mun kumbe uti fe kalama o de ka wannan ko ni tarfu fana makala wati ba kun fiana bada nunin na wati na fetin tise ku be ni min tite o de kuma ibn taymiyyah ta yara rahimahullah alayhi min qasdi ayudda ko al ashiyarhum ansar al aqidah ولد الجمعية أنصار يقول مجتهدين من أنصار الفروع والعشائرة أنصار الأصول أقول مغير من أكما جوفون عزية وأدبة واتري جوندية كيف يقولوا لي إسلامها الأصول الدبن باوي وسيسان وبوك كافري حلق مفلات الله نانكو تعصب ابن تيمية wa ashara utar maka kuma kaccan yorro la be kuma do fo yorro be kuma do wala kama groupe do be so dala qosanna o ko mo be kuma be internet kuma na o kanga amara kuma bawul no kanga kuma be de fora ngonka ko lul la ye folo parce que ko no fo wati kilin mon no fo jama kulu kilinna o to yoro be fora na ka kuma chugo yoro be fora ibini mo be kuma ko na karlina ka fensira yoro no no bi yika kuma na ko ko na kuma no la jogo filala nga ko na ka kuma do ni kitabu na ko fo ka kuma do ni nga min be sari par fenya ka mo wede ka fo ashara yow be kafiri wallahi ka so an ka don ba don kitabu res kitabu fo na yarno mo ya ashara kitabu shara kitabu min mambula no billahi qur'ana ni hadithala التفسير ني أو أتمنى ني الله جي أبيكم أكمل كم بيكم عند بأشعار الكتاب ده يبغى بكافر يبغى ممكن يبغى نجون كاي ولا ودنا بكا كتاب لا فاشكا كده ماي نفر أشعار الكبا بنا تدورك بكافر أشعار فنا كوتا جمع كل ريزو
dobe Côte d'Ivoire dobe la Guinée dobe Kuwait dobe Arabie Saoudite yere dobe Misra dobe Maghreb dobe Algérie e be se ko bega kafriya fo cugodi idala ne hakli yere bila min mana fota o de be se kafri est ce que bega itagado kile bega fa ma be se kile ma wa fle ko islama ko kerata yani o kofe عليها تدلن hakilanka ibn Taymiyyah da ko hum ansar usul ad-din Allah kitabukum ko diinal lasli de men bawde asharo yi ko moy mana kuma jugu fuma ko kango tigi jugundiya udibe wa uzira ikango buya ale kote bo sisa avec kafiri har kuma flatala ko bare ko ala karamo ke sallallahu alaihi wasallam ko ala karamo tafidi ko amma fo shari'a kitido ne ko dama don kabako do hakli kala malay ko de goy amma fo ala kara kutiyo amma fo hukmullah أما في حكم الشرع أقول الحكم العقلي حكلي يرلا على كذا كون ننكو على تي مقوم نكو على تي بيصير أفعال القرآن كنوا ها منكو على تي بيصير أفعال بارجنا كفوا بس كي أرجنا كم نكو على دكتور كي دالمال نالكو على رتيلو دون حكلي يرسرفه ابن أجر على جسا أنجا على كو يرببولا على ما فو على بي قل هو الله تفوي الله لا إله إلا هو تفوي لكن حكلي يرشرفه يلا على تي وأبي ين حكلي يرد كافة مكافو على بي على النوري ni ana Qur'an kufo lakini ere bora mini ere de yire dlawa am khuluqu min ghayri shay'in am hum al-khaliqun yala daratin diwa wala lu yerde yire dawa hakili tewa boni ko hakili ka bo fenna i har ma den flemu yesisa wala abakan kapsaye لهم قلوب لا يعقلون بها ولهم آذان ولا فعل لا يبصرون أولئك كالأنعام بل هم أضلوا نحن ما دين كراتك وعلينا نندي حكم العقل يدير الوجوب والجواز والاستحالة ولم يكن حكم شرعي حكم الشرعي واجب والدوري لكن حكم العقل يسبدي والشرط يسبدي الوجوب والاستحالة والجواز بينما الحكم الشرعي 5 أقسام الوجوب والنقد والجواز والتحريم والكراهة عليه ضروري واجب ومندوب وكراهة وحرام ومباح بينما الحكم العقلي جائز واجب ومستحيل وجائز سبب يوي بأمنا تاد أو تاكوتي لا شيء على كلام وقف على كلام كود فيه يا ما شيء حكلي نيما نادريما كفو على بي كشك السبتي نيونا حكلي نيما يكاسوري دمسي كفو على يرد كو أبيه بسكك مقبل على كون نكره بسكك كو كدليوا يلي كفو إن لما بتاد دكو عايشون فوق على كلام ميفو يحكي شوية نكلان تي ولا نكلان ترى نكرم وتي أبي كتني الحكم الشرعي 5 أقسام والحكم العقلي 3 وعلى بيعتي حكي الشرفة وده بدونتا كراو واجب لو ككتا وكنا كتا هو الحكم العقلي لو وتشرعي اللي كشك الداء لفران تلا ونندنا واتلا yan dona na kofe uluko ko awa ay sara soso ko wala kramane fay ko ango ala kramane fo amane ke o bana na mabe minuna no bana kalama ko o de ke daluye kaso ni daluye chekaja ni daluye tunyi sabe ala ko bana mena ala kra fe min tuy anko tsika ke daluye mo sitsi ko fo kalamba ka fa ala kra min tuy o de ya haram ya daluye hakili reti somo هل نمكن على هكذا من دي ما تسقفه يعني كيف ولونا نتفيري مي كو قبل نينونا اشاري كل ما كوي مانكي او منو ما كان اما كوي مانكي يعني انا دوري انكو بلانونا نودو على كره دانا نمي ما سايتي داو لاي ني افونغو مغو ما سيمي ما واتي بنا وتسغاكي ولونا تفيري تلا كفو توحيد الالوهيه
وتوحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وأنكو تشينو نما واجبيا مغوكا أرسكك nkalonta ni ma wajibi moka ni ma fo wajibi do mo shitege mo ni fikani fo abul hasan ashari mo fo de ashara mo fo ko de ni mo go mo sharama hakli sharafe yali kasiga ala sabati ibina ya wa ne fana na de awa tawhidul uluhiyya tawhidul rububiyya tawhidul asma wa sifat ni na da ni mo go sharama aflenye ngaka ke ko wajibi do fika ala don tande joni yo foye sebe jimen kuti هكذا يوفي حديث جبنا صرف صرف جبنا كتير عدم لنا وات جبنا أتما يتبكي شيء نتبكي قالوا إيه كتافيري تفندو نكو تافيري كتير ني مغو من مغو شراما إبا سوا الله بامبي ني مغو بنكو على تي يبسيكا كما نيوغونا كسواتي كفو على بي أبي سوا فنابي عن طريق الأكل كسرما فو على كتا على كتا كتا وواتي مغو تمي أوديلا يعني هل مغو شرا كوري مسا مينتي ويه نوي تفيري كاتلا سبايين وبسيكا كدي مغو شرا ما مي كانوا فانا كي جاكو يا كسي بلي مغو دالا كوي تشيكا على دوني ننتي مغو مفيو أما فاما ونسلم دينا على كراكو صلى الله عليه وسلم يا وسطية كمان جيران كيا كمان شيء على كرا إسلامان على كرا الإسلام التمشي بينن دي وسطية على كرهرين منقطو مية ودي وسطية على كوا كذلك جعلناكم أمة وسطا لكن منتوين كمان شيء منتوين لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا تكاكشروا يمغوكا على كرا فرنكا كشري أوكا تهربون وما وسطية كمان شيء اعتقاد لا سري من بناء على شيء يعني بارالا سرو دي سونو نيونو فمو في سلوكي على دي بسكا وسطيا دي حلوي على دي سوليوشن من بامبو او تصرفنا انتجرسينا يعني دانتمينا تطرف تنطو نالك راكو صلى الله عليه وسلم هلك المتنطعون دانتمبو هلكلا هلك المتنطعون دانتمبو هلكلا هلك المتنطعون دانتمبو هلكلا ودي انفلغ على كوكو شوبا مين تبين كوكوي مين تواجبي كوكي واجبي مين تحرمي كوكي حرمي مين حرمي كوكي كفري هذا هو التنطع إياكم والغلو في الدين هلك راكو صلى الله عليه وسلم ما بلي اكاد دانتمك الدين دانتمك فوي نكو اما فوي كاركان تانساليو مي أركان كمثال كوي دانتمك مي أركان ك وبكر مثال كوي دانتمك لا دانتمك ده كيتي نو كوبو يرولا مين تمي يكو كوي ما فهموا bon ala kala saw l'islam ayna ne ko bitanto mo ale ban hakilla faraka fa hakilla manana o tibla ngoy hakilla de bora jondo dilla alatta ani ala kala sallallahu alaihi wasallam nasiya tebente furika minte nasi o ijtihadu o rawi domam sadoy ni mi ko do abe haramu ngodo ni ma ibe mazhabi de la fe mi ijtihadatu diru ika fo nimble kanimine ibn tamata ya je man fo hakisabula don ma be côté la shahada afdal min ijtihad wala ra'ya afdal min ra'yi hakilla manfsa hakilla ijtihad manfla ijtihadi amma shafi nan fem min ijtihadatihi ana al-imam malik nan fem min ijtihadatihi أنا أمر حمل من المسائل من مسائل الإجتهاد دوم فصدوه مغشيس لك فكون كفصني مغشيس لك فكون مراجبني نيافوي ماشي فو إيه نينوفو يعني أوتما بعد الإسلام ينا مو نيفهم فو يحكي الله حد نيف الصوادو يبادو أبسلك خطوي مغورة منا مين فو نودي خطوي بيو وده بسلك الصوابي moshitati no bishoya ke sawe chugo belajiri nyama mo me mfana mane efo yango tshe khatawe chugo belajiri nyama sawu bishoya ke khatawe bishoya ke awa sawe ninde nana wa ni islama min yala karada sallallahu alaihi wasallam mo do ala shuri ngala karan do kelima na madina do kelima bo maka
sebo ne drum kelen man drum kelen tum la len tuye war ko kuma tin tuye amode foyo o kore muye sama fengo fembe nambike wari bisika deme na folo bisika deme ko sirna Usman ye dawado ngam na folo tadre na folo tarukuni ka fo be na folo de ka atmashin tiendo bare na folo batigi bolo wan kalondo bare na folo tatigi bolo e de filla ala kira ya ka fembe sallallahu alaihi wasallam fantando abangena fantando ayaka da lamo ke fantando amogo de tuma shufuru bara la kasra ko te fantanyo ha ka taramba khadiyatu ye jawkela fantantewa ata sara de ko mi masra wata ne fama cewa ayo te krayo afatura kasra ka bloki be tromodala mo bulu توفي صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهون إن يهودي يفنى يروي يهوديا من نما فوجيفو وبولو على كذا فين دو تومادلين با أبولو جرو تونكرو سلامة يفين ديو فرديو أبوكي أوكي وتارك ما أبوكي نبيك أجرانا kafani fɛn min filɛ ye n'a k'a bɛ nin kɛ nafolo ko de ye a filila n'a ko a bɛ nin kɛ nafolo ko de ye a tɛ ɲɔgɔn ye abada n'a ko a bɛ nin kɛ nafolo ko de ye a tɛ se k'a kɛ abada a b'a kɛ fantanya de kɔrɔ k'a jira k'a fɔ ala ma ban fantanw na k'a jira k'a fɔ fantanya de ye fɛn ye hali dɔw bɛ yen ni hali dɔw ko hadira lafilen don ni ala kɛra tun ko sallallahu alaihi wa sallam allahumma ahyini miskinan وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين على مبلو فانتاني إكان فانتاني إكان كون لها فانتون جمانا أو بما ها ما بيكون ما دونكوني أنا كلا كون ما كفامي أما فامي يعني أما كفامي بيكون بودو إكان التفسير بودو بيكون بودو نحسوا عليك فسمانتها دون فنا ka fusomanta be betanye je betanye minya ko ani mi makon o sika be mo fana na wa o na yo fusomanta so fantanya kono ya do tuma ala ta inte fantanya ko yo o so be fantanya ko tuma wala hakaza ni ne yiro musamma ko so be ko la kira sallallahu alaihi wasallam ko jinna demena kalan bo o kalan ko fe fana akala ga bara fana fo ko gelama yo wala ko suratu jumatu kono ni juma silibana ay cere du wolo ga ka adairi menyini wala sana la ga fama dia so bo ni ya famiya waye ka fo anna tola dinen na tola rasulullahi fo kana si dinen dafa duma conseiller munun dira islamé mo ka fo ay tani zrafa ay kala ak la ka barake bo ak la ga nyogo mina bo ak mina fo an tunga ngai je benye o bo kana bola tuna rat tagale ko fa tuni atu sabo ni salatu mo bulo le wana ga ira tunu go wara yu mo fena rawi ishar mo fse yabi o me woni jinne ko promin nana no soro o don robe islam ya kono no don bo de bodo ni misaga ka do e ni faraga wi ni saga do o don bo de bodo o bo don bo munun te na kabri sa wala fona bla sana ni no waran bla se ni hagle chamay ka fon ni misaga ke ni dibe ko mi na fina shayro ga masala fa chumna mo ko munun na ne hagle wore ka fo go no do ala bo shayro yi kiti do lewe le ko lu mbeni bo ibn tamela na kana o fana defan ko fe ka ko islamel lusul de mambaga do bo ibn tamela kile tamela sa fo na zibi ma bo ko wati bena akulu bo suza fana minu mega ni ideologie kura sa ko fana do ala ka so nyefo chugura ma fote ka fo igani lago shi be igani la jagwera bo to mena ulusra ga ni fayin soro kafra anye do mo du minun kala ne do nulu dadi ne do est-ce que fana tulu ga defoye bon ni ulu ye fanga soro daga soro do mo fana ma nyefo mo go yana est-ce que fana tu yere miri ka fo ko fana do no fana ye
sisantan ko ni ke ba fɛn o fɛn filɛ sisantan ma i ta tiɲɛ parce que haraka min u yɛrɛ b'a fɔ dɔrɔn u yɛrɛ b'a fɔ haraka de lamagalinen don lamagalinen ninnu bɛna silamɛya kɔnɔ harakaw ni tɔgɔw dalen b'u la olu si tɛ silamɛya yɛrɛ nka mun ye olu nati nafolo ani fanga nafolotigi bɛ se yɔrɔ dɔ la wajibi dɔ a ka tarafu kɛ a ka dantɛmɛ kɛ kalla innal insana la yatgha an ra'ahu istaghna ale ka hakilila de ye ala ko ye ale ka hakilila de ye ala ko ye fɛntigi n'a sɔrɔ hakilila ni ala ko t'a la yala ni fɛn ɲanati yɔrɔ o yɔrɔ ni nafolo tanna yɔrɔ o yɔrɔ i y'a sɔrɔ a bɛ ala ka minɛn de kɔnɔ n'a taara ka bɔ o kɔnɔ a bɛ kɛ sɛtan dɔ de ye o a tigi b'a basi de ye o ani fanga ni ko fanga comme gouvernement min bɛ silamɛw mara fanga yɛrɛ sira fɛ o fana y'a dama ala de ye o wali silamɛ jamana caman na bi faama de ye ala ye kana siga hali o fɔli la faama de ye ala ye donc ala ye fɛn o fɛn fɔ kuranna kɔnɔ ko kɛcogo la wala ala kɛra ye min fɔ sallallahu alaihi wasallam hadisaw kɔnɔ ko kɛcogo la faamaw de b'a yɛlɛma kitabu al-Qur'an wa sultan ne kitabu la ye Qur'ana ani fanga ni ala ye yɔrɔ yɔrɔ i b'a sɔrɔ ni kalanbaw tɛ ni alamɔgɔw kelen kelenw tɛ fanga de bɛ se Qur'ana na siga t'a la fɛn o fɛn filɛ silamɛ jamanaw ka bi fanga de n'o don o Qur'ana tɛ o fanga de bɛ se Qur'ana na e ka ala misiri dɔ kɛ ni Qur'ana don sisan misiri jɔli cogo jɔlen don misiri bɛ jɔ sabu na olu cogo dɔnnen don ala kɛra ko an ka fɔ ala ko Qur'ana nasi jɛlen kɔnɔ ala kɛra ma misiri dɔ la ta kun fi abadan kana jɔ misiri na abada o ma kɛ wa la ta kun fi abadan kana jɔ ala fiyewu misiri min daminɛ na ala ko ka jɔ o de la nka kana jɔ nin na an n'a fɔ mɔgɔ minnu ye misiri minɛ misiri jɔ ka kɛ ittakhadhu masjidan diraran wa kufran wa tafriqan bayna al-mu'minina wa irsalan liman haraba Allah wa rasulahu wa la yahlifunna in aradna illa al-husna wallahu yashhadu innahum lakazibun wa man ye misiri jɔ wala ka kɛ faga ɲɔgɔn ittakhadhu masjidan diraran ka silama dɔw tɔɔrɔ n'a ye wa tafriqan ani farali an ka misiri wa ka misiri وإيصالا لمن حارب الله ورسوله بس على كل شيء كي يغشيني مثل كونات شيء نبي العافية مثل كونات أبي يعني ني أكاين أبي كي يدي فناو على كل شيء كي يغشيني مثل كونات موضوع ني على كل دين ناناي أبي كلين من على كل منانا ني فانا دين ناناي فامو بفنيونكو famo ti ɲɔgɔn fɛ o la i b'a jateminɛ jamana na misiri mana caya yɔrɔ o yɔrɔ wa silamɛya waati ɲuman cɛrinin kɔfɛ a bɛɛ bɛ kɛ ni silamɛya tɔgɔ ye nka i sigi k'a lajɛ yɛlɛmani kelen fila a bɛ kɛ fitinɛ ye misiri tɛ caya yɔrɔ si ni ala ka misiri cɛ n'a laban ma kɛ fitinɛ ye n'a laban ma kɛ an ka ɲɔgɔn ci n'a laban ma kɛ an ka ɲɔgɔn faga tiɲɛnikɛla yɛrɛ ta ka tiɲɛni ɲɛ sɔrɔ abada n'a tɛ misiri de kɔnɔ i tɛ se ka diinɛ tiɲɛ fiyewu n'i tɛ misiri de kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ dɔnkɛyɔrɔ la o tɛ se ka diinɛ tiɲɛ o mɔgɔ minnu bɛ tiyatiri bɔ o tɛ se ka diinɛ tiɲɛ mɔgɔ minnu bɛ sinimaso kɔnɔ o tɛ se ka diinɛ min bɛ misiri kɔnɔ de bɛ se ka diinɛ tiɲɛ wa diinɛ tiɲɛni bɛɛ fana ye o de ye o de kama ala kɛra ye o de ci k'a yɔrɔ jeni k'a kɛ ɲamanton yɔrɔ ye masir darar tun bɛ sira min na riwaayatigiw ko k'a fɔ ala kɛra y'a ka ɲɛnamaya to k'a ma bɔ a sira yɛrɛ fiyewu misiri in kɔnɔya kama i m'a faamu wa donc o tuma kalanbaliya la o ye kelen ye ani ala ko mana bɔ ko la foyi tɛ ɲɛ bɛɛ kɔnta misiri tɛ ala ta ye tun fo ni ala ɲani ma n'o tɛ ne ka misiri de don e ka misiri de don nin ka misiri de don min bɛ fɔ ne ta kɔnɔ o tɛ se ka fɔ e ta kɔnɔ min bɛ fɔ nin ta kɔnɔ o tɛ se ka fɔ nin ta kɔnɔ a laban ye mun ye tiɲɛni e hakili la ni kafiri ninnu fana tɛ sabu an ka misiri ninnu ma kɛ koore wa o de kama ne b'a fɔ a ye a kana kafiri ninnu danga o ma foyi kala ni kafiriw tɛ sɔn a kɛra koore cogo di sɔn a kɛra koore koore de y'a f'i ye e ka jamana dɔw filɛ u ka
fitna mbubul ne ta fa ga jaman to fo lakin somalo la jeke mun be ni sama to te mun be ga nyon fa mun do kunji me mala ko ko na shi de be wuro anga ko nyama juba e wani bede ba anjugu bulo anjugu de bed kadim bed jere Allah anga ko wodu de bulo an flega menu dangare anga danga ma fen shuma koy anga mankan bebo de bulo anga kelen be ulude puisque manga dina famu ante na ne kodo de minte koy bo fama jugu fona na kana mo ne ku bla kodo ka serra min tun na fa fiu kunyina masala boko aka baro be fle man kan do be an fe niwi am aslama yere kalama o man kan ko tete ngaf samu salama fama minu sile metto yadika ani janfanka ani sarafe meneka ani ala kutaka wulu de ba do mo dakka mo nyina wulu ko on kuma kacha wa uslaba minna nalaka rafa sallallahu alaihi wasallam nan ko wala krani na fulmana akhudus min tabulo amana fulo nyine mo shibulu ka redde bena dawo ko la ko fendo to ko dawo ko na fulo diama ko bo wala yem ko min blakata yorul la ka saraju o ka awta dawala yaman awta yen fi aka saray ni o tumbewa ni ya ba di man gabedi o mo dawo tumbe kere bil iqna ki karikadu ka fuyi rika famu ka jene ay o fana be ke bil hikmat ko don kuma wal mau'izatu al hasanati an wajid kunyuma wal jidal al ahsan an susalim min kay kateme kuma infanaka اسمع ولي كتنده قل إلى سبيل ربك ولي كتي مكسرما بالحكمة نخلتي كودون إكاكم فورودون ما دوي با فودوي كودون لباكي بالحكمة وكودون كيكا على ولي كتا علما نكودون لي والموعظة الحسنة أنا واجل كنيما أما هو واجل ده أقول موعظة حسنة بفرات يساعد لهم ونصف لي ركراني موجه فأنا بكبير التي هي أحسن من فن تكين كتم كمينك سوسلي بمني نيوانني بمني مقبر دعاني بمني نفلو بمني ها ni oda na ken nunu yo abe ni ko kuro de ba ni ala ka tende ala ka na min ko ne sallallahu alaihi wasallam na yele mana ta ke kore ka so na nya nya bola amma ke kore de ko kore nti saka to ni yo ala ka ni sallallahu alaihi wasallam ay nen ko mbe kana ne ken madina do mi na nay makan daire ay makan ko yinga nimbe kofe nin kujugu be kofe nin toren be kofe ay ngen ka bon fasola ntara nin ken konfe ntala kana sisan mbisi ala ako masarona anni fa'ilun bikum wa anni fa'ilun bikum ahakilla nabina munka alam qalu khairan ibna yumandake akhun karimun ibal man yumay ibna akhin karimun bal ma de yumay uyel defo nyama wok may alakra ko di ako ihabu fa antum talaqa aw ayta na yafrauna to fen kala be bana ona on tabe mini aw tande tala bo yele ka fi ka do atala akana digim gola alakra tala jeke sallallahu alaihi wasallam alakra nan mi na so ayne nindike na so ate mbe khudwa minun kala makan ka utumba toro wati mina na so ate mbe khudwa minun kala manna ka utunya toro wati mina ita Allah ya kuma minun tumbo kono aseru la na kana mifo iko fana la kuma ya kore minun ke nan da na suma na rasuna ma abuna abafo abidon ka fo ambe mina ni alakara yetunye minke anaye minke kelunte awon ya da makore yana ko dole ka tara ka dina ma abe ke bil iqna
موقع كارنا يعني كمودسكو كسوتي aka don ka fo ni ye tiɲɛ a tɛ kɛ ni nɛni ye a tɛ kɛ ni dangani ye a tɛ kɛ ni bagabagare ye a tɛ ni nafoloko ye k'i lahidu n'a ye wala k'i nasa n'a ye o tun t'a la ko alakira sallallahu alaihi wasallam lam yunqal an ahadin anna ar-rasul sallallahu alaihi wasallam akra ahadan ala al-islam ko alakira ma mɔgɔ si karaba ka don silamɛya mɔgɔ si tɛ se k'o fɔ la mumtani'an min bana mukraba ولا مقدور عليها أبي سمينا مقربة ما فهموا يعني بارك كوني إسلام كراني كربلي أكراني النجني أكمل نديما دومين نديما سلاماتيو موت دو سلامنا كمل نديما يبي دكور الله يبي دكتون دلابل نديما يفرني كان تادي لك كان نديما note min be wolle ka ta salama ko an goddo e min beddo ko salama do kan goddo fen ko ti ko ala ka qur'an ko la ikraha fi din ko wa karbal ti dina ko la karbal ti dina ko la fiyo ot ma fen ko fen kera jihad la kamani salama da bana foka ta se jihad banima abara jelen kera de li raddil ala kafu ka toro nyonni ika tarku kalan kosbe kalaje iba ka fo salama mana fiyo ka fo nga mo kele ko ka du dinana o sire ga dina yo abido ka sala dusku mamine wa abise ke ni dusku mamine abe ke dina la ikraha fi din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy yan ala yufanya qur'ana qur'an ko fo kosbe ka fala kra sallallahu alaihi wasallam ala de mo kana etay foliji nambo don an fila kɛ cogo min na a ti kɛ ten ne silamɛya nege bɔ a dɔn mɔgɔ mɔgɔ t'a dɔn n'i ma wolo k'i fa n'i ba sɔrɔ silamɛya na bi f'i k'i nɛgɛ ni fɛn dɔ ye ka don dɔ kɔnɔ k'o de silamɛya n'o de silamɛya in yɛrɛ kɔ i gɛn ka bɔ a la ala ko walaw sha Allahu la ja'alakum ummatan wahidatan ala tun y'a kama a tun ma kɛ manton kelen ye a bɛɛ tun bɛ kɛ silamɛ ye walakin yudillu man yasha amana min kama abo ufli ويهدي من يشاء أمر من كما أبو فنكنا بس تعالى ولا تسألون عما كنتم تعملون ولا ينغفنا أتمنى منك كان أتمنى منك أتدو على الله أبدين ينقال أكنتم أكرم صلى الله عليه وسلم هم قد جاءكم بصائر من ربكم نورنا كان أولاك وألفه فمن أبصر نمغم يجيلك ككنا فلنفسه أياك يريه ومن عمي نمغم فينا فعليها أبايرك وما أنا عليكم بحافظ إنما أنا كأبوكم باو كرشي الدنيا في دايم فيكم ولدا في الله إنك ألف دفاي وإما أنا كان أي بلغوي أي مكلفي أي حكي الموي أي حكي لدي أبدا كان يماني جوما نوك ونعونا على كتو على كرامة صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوحي إليك من ربك على من شي كان إيمك أبو مفي وبتو لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين iki kodi ka kafiruma ko ko inkarat lo ngado wa arid anil mushrikina wa yafali dewa iki koduma ayi kufra kelondo jamadal mawquzi Quran nasidu ko wa arid anil mushrikina iki kodi uma utoy ko bu yerbulu wa arid anil mushrikin ولو شاء الله ما أشركوا كما فعل كرفنا أن على الدنيا كانوا أتنتك فلان كفريو أي شيء ولا أتوي تمي كسرفه وما جعلناك عليكم حفيظا أما كيكو قرني نفر لك رضي وما أنت عليهم بوكيل إتى وكيلو فري وكان كوي على يكسيدي أمي كي وكيلو نونكا أتوي إتفو وما على رسول الله البلاغ المبين يكون فهم الله بس أقول ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها نانتم يا كانوا أنتم منين بك كنا ديام أنتم بكنا ولكن حق القول مني كما واجب كما تبنا نبلوك كواجب يقول أملا أن جهنم من الجنة والناس أجمعين من جهنم فاجدون ونحن مدونا واسمنا أتتا
nyere de ni ke mbaddo nyaake min kaba jahannama dirni adiyana dirni bi abebe hadama dirnun de imana ke chugu chu fo jahannama dirme sore ye kuma famo nin koro de ka jirira ka fo karabalti sango mo fa kana fotu wa in kana kabra alayka irabuhum Allah kona so kafru yu ko don kabo ima kabo ala tam no de gelera ima fa in istata'ata nisira an tabtaghi nafaqan fil ardi kadinga yindu kulula kaji aw sallaman fi as-sama wala ka yala yin ka yala sanfa yala kana ke yina fatatiyahum bi ayatin e ka jiduma e kana ne aya mimina to bebe dala wala ka yala sanfa mimina ne aya ka jirala ko bebe ma shissa ka bala ni bisula okay okoro yete solo wa koro sewa ولو شاء الله لجمعهم على الهدى إكاد الدنيا على تنياكنوا أتمود بفرنونك كرانك فلا تكونن من الجاهلين إكنا كيف الوانتي نكون تكما داين نكون مي هرم الدين نكا سلام دفلين له نكا كوبك على دكما على من دا يكون يبودك أي يمر منا يبودك على مي يمر كما غفر أما يمر ولل لك تعالى من نتابع بالحكمة باللعنتي دانتي شتمتي أقول ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة وجل فنادق قدمتك الحسنة وجل من كين جادلهم لسه لفرندنا وكاكي وكان يكتفي بك جادلهم بالتي هي أحسن فكتاسك هو جوابيني مغمينجي يباك من يكون يتير سبه يباك من يعشو منك كأنه ولي حميم نين فرا أونيه كانغا كتا أنغا توشالبا على كلام وما أنت عليهم بحفيظ وما أنت عليهم بوكيل على كلام لم أبعث ونقب عن قلوب الناس ونوني ونتشامى مما جرى كفو ولدي بك كربلتي يلا إكراه في الدين من فرنه ابن تيمية رحمه الله كو السلف جمهور السلف kafo karabati ce dina kula ko salafu mu ko ne don bawo ulu bebbe na kafo la al ayatu laysat mansukhatan wala makhsusatan mansukhatu de kafo aya wala nana kanin burgu kafo karabalte dina na otma ko fora wati de kama ko nga karabale be dina na ko bi jihadi min nonna ma famu kafo jihadin mana kafo kudu dina na jihadun na da wi yeno mi gaslamona ko sarola jihadin na wi tuani min da salamun ko ka jira kafo an fana bisa ka an yarda defa da jihadin mana kafo ai do salamana ima famo mo le banko ke ko kafo salama nana nin bande salama cerna nin pande on galonde salama ye jugo ka toro de segdin pay lakin mo ko kele kafo do salamana parce que mo tsika mo kele ka do law asika ko ndona ka salama do obisega kyo toza otuma ko ayen imun tabiyata ko tafsir basu chaman ko la ikraha fi din karbal fi din kula ko laysat mansukhatan ayen aya shimana ka boy wala makhsusatan kare aya fana mana ka fendo bo kono dan nasu abura yerde aya dun naka boy ka fonnin ayen ko karbal fi din ga aya warna naka ko karbal be ka dinana wani ayan na ka fo karbalta dinana aya waradunna ka fo karbalta ke dinan ganin yoray abeke ni yoray abeke way makhsusatu yan ayan to flashi laysat mansukhatan wa laysat mansukhatan wa laysat makhsusatan yan utma ayan batula inma al-lafzu amun lafzu labulinu lakin ikraha fi din karbalta dinana yoshi watishi كافر كفتشيكا عام ولا يكره أحدا على الدين مخشتم وشكر والدين كله أما القتال لمن حارب فإن أسلم عصم دمه وماله وإذا لم يكن من أهل القتال لا نقتله لكله قوتك فيو كافو موكد ديننا
ni mo en fana islamara aka nafolo kirata aka ajuli kirata anni kirata atibe moshi ikasi umatu awa atibe moshi mo kwa kele tunami kele fana swali de islamu dabna ni kele otma wa yadama kiti ولا يقدر أحد موشتسي أن ينقل أن الرسول صلى الله عليه وسلم أكره أحدا على الإسلام يعني بنت مثلك ماي كم موشتسي كافو يرشي كافو على كريم غدو كربا قاعد دسلبانا ما فهموا لا ممتنعا ولا مقدورا عليه أبيس منه من بسكدو من تسكدو أبو موشي كربا تغشي ما قد دسلبانا يعني كربالي ye ka fengiri la min be ibe siramiye kabole fana be sira ka fengiri la min ni gebira itaso ni maslama ya ninite odnteo ni islama kire akara dorere wa ko politiki la be ko shira'u ziman kama wassan ka hakillasa abiku de islamati somo islamaka buoma islamati kenega fenye man ni nastan explication ba ira ga fu bon war ko tala puisque samun da rasuli rabbulo bon ali sandi mun me akle la ulu tura ko fede bo bi ayana ga sangwe bo krabele fana ko teddina ko fana bo bi akle me idologie ko ni mo min du gasra ko bi kele bon akle ko mina fo ya be fale saga ko hagille ni aji demina sisan ni manu nasara ba yira bon portu temo shibulo ni islamia ka fi islamia kila faga suri yere islamia re donc nyamba ji islamia re islamia rute ayo le fayo islamia jugo be islamia yere kono mimle ka mo fa ko islamia do ko islamia te ko ha ka islamia afalen ko be islamia shuri وما كان فانا اسكا فانا سيكلين جيرانا من بعد دغا اي كم غفا كو اكا كسلامي شيطان مي كفر ربي على بشكا فاو على كودي شيطان ما شيطان يا ينا عارفه نينك ينسرنا اوتمان توي او الى يوم الوصل توي كلا حركو مني كجون فيدي منو كتا شيني دما منو شيني alako yorni be innaka minal muwarin ni nyana flenti fa fi ni te otmano ala be islam shetana te ajana ne shetana katuli abse ka fa ay nyin galtewa na be se ka fa munya te shetana du nya fa e kuma jere na ka fa mini ka jonde fi muna ya te ni ko de harma den ka da idan rola ko yugo min beke amadi islama shi me ala jenana parce que nana ma jenaye abi fika mo fa ala mo fika na ala tume shetana fana fa ako innaka min al-muwarin ila ayyam al-waqt al-ma'lum kafir bora min joni ada kafiru ni islamu bi joni kasa kafiru la ka c'est joli de kafiru islamu e don leo islamu e don de fanko famo islamu e don de ala course ka ko ala taka dina so awon de be ka ala dina ko nge fendo e filwanta ko ala ma minke fo ala ni nyanya juga kama amita ko wala kara ko sallallahu alaihi wasallam manto min atlabiulu lan ko ko biulu lan flabe tasmona ko kelembe jahannama na amo fle misri ko mo godila mo ni filwanta dan o ma ala kara chikumbe temuye anana muna ninti kafirin pe jamani do bi ko sa milliard kelen jamani wore bi ko sa milliard kelen jamani wore bi milo jamani la ka chaslama jamani be alni wo kelen bonne taro be kelen ka sanay alni wo kelen wa abita jahannama dem bo ayar la ilaha illallah fobola ne ma donga ne jugan be harama de yere donno ko ibitla kan galonte ko ala kara kote tafsir ko ummati ya ma fo yafsir ko muslimun mantum أمة الرسول صلى الله عليه وسلم أمتان أمة الدعوة وأمة الإجابة
ummatu dawati kamar kira kira sallallahu alaihi wasallam mugo be bange kasaw kono no bewi aslamo yere fasana amma saka islama fuyi la hara don fana ngo banye koy puisque fore tabligu da'wati nabi sallallahu alaihi wasallam islama min be sisa ika islama ya nyefo mugo ka ko fa mugo do aw nye fagali ni nyon faga ni nyon du ko lo tieni nyon tieni do to si tieni fe ko jugube islama yo o de jara jugula jonmena est-ce que islama min fle kenaka ni alma min fle man kan bala no be wor bawso islama bla nyona nyon fagayna un yo man bo wala shaytan yo hada shayatin al-ins hada ma shaytan toroka bojine shaytan yo bis golu hada ma shaytan no be qur'ana kala waso shaytan kelen tara kawon no fa a'udhu billahi ka wa tara ele be ka kala ka kashifana be ka kashin galonga kana kuma fo itofo ebe tasfan beneta we awa dogonyi na yoro la no khutba yo za dogonyi ne kana afi tasfana ela ti tafsir ko ummati ebe so ko islama yo chudmana lama yo juri ama fo yafsaruhu almuslimun ama fo islamu na ko islamu we minun ko la ilaha illallah muhammadur rasulullah ala dun ko ala kra dun sallallahu kullu ummati yadkhulu jannata limman tambe biddu aljanna illa man aba fa mo min bana ko min bana we min masala la ilaha illallah muhammadur rasulullah e ne taro lu daga ta sona mo dum ko ere de tala ye ere ne ganta e de ba shaman tira wallahi e de ba shaman tira yani ne islama min narakrana na sallallahu alaihi wasallam mote mo karabari chugo kasha ye mo baba ka karaba ye mo nata ka karaba Allah salama bi duan ka fe na men dima duan na men ki duan na men ki o salama de wallahi da salama man no abada ala karama mo shi fo nin kembe nin ki uti nin kebe ni soro uti ni salama ya ko ga salama chena min al asas don ga ko mala fa ni promesse ta ki promesse ko de do ere bala ci tatto de be promesse mo shuri tulonge dama de do wallah yan otman nasisa akra sallallahu alaihi wasallam nama fui krekre ay mo minu fona soka do karabal islamana akra du minu ndele ay li man yaddu ka uyru nika ayre ku anni yatay wa ma'abidihim ukabbatu ke rofa yutay wa anna lahum jiwar Allah alaka Allah rubuyi wa zimmata rasulihi sallallahu alaihi wasallam ima famu ala krayne niki sallallahu alaihi wasallam dugu mun ndey l'islam ko kaso dina weru bi min te islam ay ala kra ko min be islam o ye obuyi aka batu ke ro ya tay aka naflo ya tay aka si ro ya tay batu ke ro ha an sans islam of lega église mi non fe mi non ci ala kra ko tado ka uto ukadina korena ka tu ukadina korena gobole garo tay kosoke wonna bolo tay kosobe atibe mo shikashi kasola alera bolo lelo ayara da yafuye ke ay kin namme min nabe ko de min namme te woni ala kira tan tikino wode ko wanne ko won ba fay ala kira na men ata hiran na islam amiye bodi fay ala o hiran na islam amiye anna dumi nun dare ni yahuda wudo wala ni christian do ako aka christian yatta anga ya kitabu be ati ben islam la na dumi mara kaso christian ka église bi wala yahuda ko botkero bi ako aka suma ati be aka suma ya sango kata mo fa kono ati be aka musufa ati be aka demisen fa ati be aka chogorwa fa ati be aka jirdin tige ati be aka aywa to mo bi mana buli ka ba yere nyina ko fa ni site be e na mo fa ka misiri kono ko islamay comme ni mo bro ko do mi ngama ala kira sallallahu alaihi wasallam ala kira de kodon ala de ba faye ni kodo mi dina wala nyete bo ife ni make mo sebeo akil lam go bana islamana don do fo de islamana mi me mo bana islamo de mai
an yerde mai an yerde fendo fara silama ka mana ta du mina do ibo du église ci bo fonti jono fe ibe muso faga jono ko inkote ibe dimsen faga jono yo fuye ibe banwato faga jono yo fuye ibe mo korwa faga jono yo fuye mo na ba ka batula ka église ko na sente kala ki katwe ninde foronye wa donc a fo nyuma ya debe mo do silama no jugenteo donc on a fo mo renya sa boss la fo ruga ga mo sabe joni mi waxe en al-islam fo le to ne tara yor la sa ni ko ahmadu bebe nyigina itola bom bi ka julo ki jukoro wa abi kumulo la wa abi dakono wa mo sitano ibe son falaw ni adu rosro to ni go frogera frogera konte ni frogera ti do halne kaso ya be ka abi kaso ala kira sallallahu alaihi wasallam nan ko ambe salamani na ambanyi ala kira nan madina andam na sama kofa ala kira nan madina sallallahu alaihi wasallam aso yahuda bi ay kodi ala kira no le lahdu min sien mado to ko na bado convention le wala muyira ay lahdu min sien min lani yahuda uche wallahi ni yayi bi badan kam ko tifuila uta ala kula ko min be awka o be anka min be awi aba awiya amel lahdu tan ni ala ce motisik ama ante sawba awte sawma mo ko mana ukele am be fara uka ko kele Allahu akbar am be fudi law on nyali yawda ko convention on nyali yawda utay nala suna wa amina sama ne ko min hijira be sinamo ante sina ma se madina folo na sam madina ala sunama ala karane man na yahuda ye misebe annasi be kalil rabu kana ka krofi bona ngana ika don am betlonge labi misuru damati ka nyon chini yo ala kra ko anga misuru anga christian ka to yorotu anga yahuda u yorotu ala ko qur'ana ko ma bina fuchuna ka foko lawla dafa wallahi an-nas ba'dahum bi ba'd ala be doge ka donyoni notunte lahu dungot suwanu wa biyawun wa salawatun wa masajid misru ani christian ka so ani yahuda ka so ku betu mechi no chiri kale ala bene fo nka yi misiri fo ko fo nga mi mbolu bechi ala mo fo o te dina de mene no de ni shira ka telen no ni fenno la yi ba don ka fo ambe grina ko de no fa ni wajul kale ko kambe ambe islam wara de la tiere la min ti ala kratayen مولى فيه صلى الله عليه وسلم موقف الإسلام ما الإسلام يجوري مي كابن الدين منون لنا كاكو الإسلام يني أبدال جلين بك ألافي قرآن فوشولا أبيكم أبورا جيني كلندلا أبيبورا كوني كلندلا أبيبورا جيسريو كلندلا أبدال جلين لفي بورا على فكرة دينا ودينا أبفنا توفي الإسلام على القرآن قلنا شرع لكم من الدين ما وصى به نوح أمين نوح وصاني مي أودك أو الشرع أودك الشرع والذي أوحينا إليك أي نوح وصاني مي أنا أي من شيكنا إما وما وصينا به إبراهيم أي نبي الله إبراهيم وصاني مي وموسى وعيسى أيول بوصل مية أيول فنك شرعي ويمويه أن أقيم الدين أي الدين جو ولا تتفرقوا فيه أكن فرفر الله مية أو الدين وروي كذي بك ببويا ما فهم بك ببويا شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا نوح يوم كرديوا من ملهم ni mbonu lada mune o klauna kalam baliya bala fenko bala hal kana shiga nyami fulu do kalam baliya fenko ani politiki puisque rabu be ka politiki dilala da fe ka politiki dilala islamare tan rasul bulo bo kata imana ni fika jugdi mo farde ka tasul mo fara e be nyaso wala mo nyina ni kodoe utara yahuda ko ni nasara ko ma damne nasisa wala damne naka so ala ta kalama kana ga dina ce ala annaha ce ala da ubishi jibril kiram yin jigina ala kara sallallahu alaihi o de jigino ka
ibnu ka daka wana ko yambulu sugo jumana abantuma sira ka ban abana ni mo yo famu ni mo yo famu ka ko de bibulu inna allaha yafsulu bainahum yawm ala de bina yaf kirti gan yon se yawm khiyamando ni be ko be ngalo ni be ko be tati chien abe tan cinéma tutane ko o fana ko bana fo yan ala ko odila ala ka sallallahu alaihi wasallam al anbiya ikhwatun ko molek keraw yebal makilunde abna illat alkum islam su dewnde do gambo ci kelen dewnde do doma so doy hal do be kira do fusa do ko do la chokola ala kra balle ke ko ma fo ala kra dan fo nafsonti kira do nafsonti ma fo chugo do be ala kra ma so mo sira tola on ala kra ma so fo chugo do ma min kana akana do mo gore la ko lagushi do siga do mo do tanu no ma do lagushi o tinya أكاجر فنا على المسلمين أن يؤمنوا بهم جميعا سلامون سيك مؤمن في فوق لما لا نبدل جلين ترى نبدل جلين دامبي نيما لما نبي إما لما نالك رفنا صلى الله عليه وسلم ولا لك قولوا آمنا بالله أفعل لما علي وما أنزل إلينا يمين كان أنقى وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط أنو مدين بونزون وما أوتي موسى أنو يمين دي موسى وعيسى أن عيسى وما أوتي النبيون من ربهم يمين دي النبيون فنما كبوب مدنيون حكا شتولا لا نفرق بين أحد منهم أنت فرنيا ونك مغشتين أبي كراي أبي نبيين أم باللي ما لا نبي ونحن له مسلمون نند فرامي ambe minna ne ma fanye la ramo tigi ni ga desande ma shiro min ya fanye wala slamana na ka dina be buya slamana na ka ahlul kitab yahuda wal nasara ko buya sisa ko ina fige ni kubo kuma fuka ba ko al fikru difa'i wa na kuma da buda ko yirenyi kuma ko de buda amma mun ke ebe tawlu ka kere minan desa nu ya do ibinu yere fa na wadi mawa nu ya do ke ibinu fa na nu ku wi kele ba kele be ku irawa am so kele be ka sega salama jamani joni min don kele ko ni yo ke ba ko israna ka fara ke jihad nalma ne jihad kele nke ko don jihad wode ne ki ka kala ande sorola kan ka dina bunya ande sorola ni ka dina bunya bi do ambe sega ambe Musa togoda ambe Isa togoda ambe Ismaila togoda ambe Maryam togoda ambe Yahya togoda an ka krawdo wa ambe Yusuf togoda ambe Yakub togoda atuma mundo kashinga jakku ya kele de wulite fu ina ala tanyo fe itisula ini ala fanati fe ni sarala fuita لكو وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون موتسك نبو قرآن وطبعا دينا نومبو يعني من أهل الكتاب أتب بالي دانتي كافي كوتي كوكا باتوكي دي سلام منا يرى من نوناني من موكا باتوكي إبو تي كوكا باتوكي وفنا دعوة ديو chauffeur do simene boleya christian do ma jugun jalindo ambanga salika nyina ambanga fenke ati mo ne ati daru mo ko kuma na yaro no do na ko dinen fana ko so go jugun ya mi ke antre ka ke da ko samajon ko na bisa ga mo da man ka bita ka ka gilizira dugun da bula yankar ko ma da buro yo ka bita no ndo ta talmuli ali awa akomungo tanmulire kashiye tanmulire samedi wula fe ikashiye soma fe ni tarika iglesia la ikana itlale kana kone be soma chukuri ngone be bama chukuri amubena bama au te kalando ni fana dawa do yo e be sega jira naka nashi jume jira na kone kana ngamo de dama
ne da tomato zo da ngot ma e fana shara mursu ko ambu mu ke ai a to ngana ko ai ko nan da jigina le faka ale ban don ai wala to ko mun go tan mun gamule ay furam ngene bula be sans la sans sawo asan nane altana ko fa na la ko patron ko ba ka tibi ne ma fay Allah akbar ad décider ka be tibi aso ne be abidjan taran na fa abidjan ko nana mtafa ka tibi mo nana tibi fa abidjan akara salama sisa ay mo chama so wala ka sanoe ne ma ga je mo wala awundi do am kam go be sandebo olu koni ku keleze o te islamaya ideology de kele ni islamaya kele mama yoro ideology de ni kele al de kele la islamati kele la nous sommes un flek kele la ni ideology de bu buro ku islamaya bebe fanga ni bebe nafulo ni bebe to ni be ku de kete fama o be ka sawa ko islamaya ka dina wore bunya abi teme nin kan kata sero wore o de kashi ko batuke ko ne ko ngo shore ti ka batuke kana wa shuhud shakhsiya no ko muqu fa inna mas'alat al-khilaf fi ar-ra'y wal aqida sunnatun kawniyatun har ma dunga fonyo ngo ne butaje ne butaje we ala ka da shugo de mo sisitula ala de ko walaw la dafa Allah an-nas ba'dhum bi ba'd lahu dumat sawami wa biyam nalaka bi har ma dunga kan yo wonji kan yo mbokulu la wutume mi siwuci utumbe yahuda ka batuke rochi utumbe tawa nasaro ka iglesu chi utumbe misu chi ala to be fo misu min ko o chaman tumbe ke me ala mo ke kanyon kan sanyo wonye ka ko to ko do kama wala yansuruna allah ma yansuru mo min ba ala de ala bin de inna allah la qawiyyun aziz ninjigina fi suratul hajj نقول الكريستيان كبرت كيرو الجيفو كبرت كيرو يعني أو الصلوات أو كنائس اليهود نبت من يوشي لكن على الدفاع الله إن الله صلى الله عليه وسلم وكمان ينجون ما كدون كله كان ننتهي بكي تكى نقاسمو كم ولدك كتوك الدينما ليس بالسيف أتكني باي أتكني مافاي أتكني دعاني أتكني نني أتكني على يودنا على يكتا أبكر بالحكمة والموعظة الحسنة كودون كما أنا واجب كونيما أبكر أودي ناكرتي أن نفر المؤمن صلى أم فلذيذ ودك من على كافروا فو يهودا والنصارى وأبو دم مرتبة دودوما bari kitabu tigudo dina tigudo fana kitabu jigna zaburu anta fo ka jigna ka wala fa musaka anta fo tawrat nga fo zaburu anta jigna amba fa jigna dawud ka tawrat amba fo jigna musaka injil qur'an muhammad ne la be amba fa be jigna aburami ala sey od man ala ma fi ala ma fi ala tefili afrade anna wasidu de kama islamo de kan goddo anti ya naso ne masu ko la kuma ko naso ne masu ko kana fo ko ala tefili alte ne ko kuma be mali ko sisa naso te ka fo ala nyina na ka fenna fo ko na hakil na jigala ate ka fo fendo fo ka filla kana na nye sisa akoroto fendo de na wati do kama o wati bana minna otman amafon islaman nana alakrati rasulullah sallallahu alaihi wasallam akal an minna ay ndina numburgwa ndina nuntewa ukrau tewa uka kitabu tewa barabe ka kenu yewa o barake bari o togo nasxudo nasxute senani bare tungudo kuma kura mo wara saro kalamata romina وهو على كرك شرام صلى الله عليه وسلم ناسخ لجميع الأديان قبله ولتفوا والقرآن ناسخ لجميع الكتب المنزلة من عند الله سبحانه وتعالى ولتفوا إذا النبي كوفنا كان فرزون كوكرو ولا في الله ولا على يننا ولا على غريب والله إذا اللي كتاب الشكل الجين كونه نيما ناسخون مسخوي ولينا جوان دبولا أساسا نبي كحكي لدلا بمقطع ina ji abin da samana halsa akwai don yama don wanda bino jira jena
afo ya hakili yere doye asila la waharola ko banengo ya usman ala ko yahuda woni nasara mo kajira kafo kala batu hurriyatul ibadat islama de ke dina be mo be dala batu chugumina itado modo lakum dinukum wala dindido e be sika kono jere ka bo ki tanjirala nga tikani sabre ala ko wa anzalna ilayka alkitab musaddiqan lima bayna yadayhi ayaki qur'ana ji eka musaddiqan kinti yabai lima bayna yadayhi min yakko o juni o juni kitabun binun nana anyefe ute nyom bla fendola ala don yoro te nyom bla ala ko krashima chifo akasra ya fo kreye wa mashi tefone yan utma kitabu bebena oka akon musaddiqan lima bayna yadayhi anzalna ilayka alkitaba bilhaqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min alkitab min nyakon kamin kitabu la ojoni yan nasu be ala qur'an fana jinga faro duka de tuwo jumena angela qur'an nana de woluta en katrisisa wala te naskoya e burburi فحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم أما جاءك من الحق منا لنك وجهنا كانوا ندموا بوتو بس ولو بافي كفروا كونتينا غاي كانوا ندموا بوتو على ننجي إما مصدقا لما بين يديه أمرون كانوا تجاري ما واتي دو الشراء ألا يكانوا كاكنيه ألا أبو أفنجي zaburu jigi amana tawrat jigo ko fewa ay tawratu jigi amana injili jigo ko fewa ay injilu jigi amana qur'ana jigo ko fewa tawratu jigi ngani fla dum ni kitabun nunu mamulu nani kitabu wore minum be duma dongal tigawo lasli bala duma dongal ga sharaw de be yelma o wajibi no sharaw yelma ne ko o fana kana fodun al kon me ko be susan ko ni jibril an ko fe jibril jigni ma ban falo abala halsa abuna minni ay abuna kira fuke ale ndeji mo ga ni kira se na kira an to ga kira ko ma ban halsa wa ulla ko wa in yamtibiru kuffaran bi sabi takdhibihim bi rasulil islam wa sidq nubuwwati muhammadin sallallahu alaihi wasallam فإن لهم وضعا خاصا بوصفهم أهل الكتاب السماوي فهم يؤمنون بالجملة بالألوهية وبالرسالة السماوية وبالجزاء في الآخرة وكتاب من جنا كقواني على كل ما أهل الكتاب ولوكا فين جوان كرا وجت منا وما سمع على كرتما صلى الله عليه وسلم ما أنجلين بك أفو كتاب جنا عن بك kitabun be ala ko sabati comme an tawba sabati chukumina kira menun ji na ka bosan fa bu sabati lakin ayat tu qur'ana kilen ko sa ambul amlan wona de na had no tu qur'ana ko qur'ana ka yoro menun bla kira sa ko ka yoro mla yo burko amu burko be wa kuma fla doctora doyen ko dama de nasuyo atika fo ala tunyina nendo ala tun filendo ala ya yesisa la koro de ala ninda wati min kama ay wati min latege nimma o de wati sira otuma ni mina bwako me ala no ngi goro o wala o ay fam balete wa no do be robe o est-ce mo godde be sen kuma ka ko ni ka korba ko o kilenge de sen mabe fendo ke ngi bi na tima kadi ni tibana har ma den fana be ala bolotino har ma den fana be wati do la fendo kanyama abi se wati do la fendo kanyama abi se wati do ma fendo kanyama ne to ne ko ala te filide ala te nyina de ala te dobla don na fu ko nas ko te qur'an e kana miri samba kelen ko mo ko dabala ko nas ko bala e ko atala bi ba mo ko yam fana ati sika famu wala kitabu tinunu ala mutabakin kaloye ay martaba do di uma dina toni kafirun franci dobla woni kafu jelun yerce wala
islama ya daga ka fan ku dubni ke nyoya ayu daga ka fan ku biranya an ko musufuru ala ko qur'an nasila wa ta'amul ladina utul kitaba halul lakum kitabu diram wa mumma yahuda wa nasara ko dubni daga le me ay wa ta'amukum halul lahum o ko dubni fana daga le mbuyi wal muhsanat min al mu'minat musuka min mu'min musula والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم مسلم دغلن بي أير مسلم تا مسلم فنا كبري مقوم من الكتاب دينا من أو نيفه أولو مسلم فنا دغلن بي يا النصارى مصر يهودا مصر دغرا السلام يتاندي ما فلا تعالى ويهودا سيدنا عمر مصر سيوا دو كفروا fana be sika ke don ba bulu fore foti bunu yamane ko be yahuda musufu talhatu ka ba furu sanna mur ko tafuru ko tafuru ko ale alama daga nyama ko ba don ala daga ba nasido ma fo alama daga ma awde tafuru no e bi tike kafriyo ala ida ko mi e banuma kalambale de madan kaso na ma talanti kan ofo sai na wani kwatike o kwatifuro o kwa dagara me auta na yake amba borso atiki atinya fi auta sawi mi na yake abande msogala donc ko ga sene ko anke maslahatul jamaati bewo wa fu nashi manana sangaro de be o jate fada mi ne koy kalamba de bodo mais minu ben do nashi lati o yi sene kala lewo ليش يعني كلام ده ما مالين ne morgan may laje bo bala dem so kala mara me est ce que yoro do fana be ni sabon nu bena joro mi mbura ne boyem mbuga est ce que ni mo wala fana ka ba profiter nu to ga ti sere ken fana ge arsike وفد ما دفع درء المفاصل مقدم على جلب المصالح ودبل واتو بخاري كلا تودو وتدو مسلمنا وقايرة في الوصول وفو درء المفاصل كين كو يوني مقدم على جلب المصالح وبينترو يني كنا وبكناوي ni mafsal kene de benna men yima yoro de benna uflanana atiya na makirenta yoro mbe kene gen amodeta maslaha be sira ke yahuda muso furlida ke maslaha be sira ke nasara madama ne ala yaddara hajira mo gola ka fo ala yaddara yalla mo mo khona be aw dugmo ko na nyiwu yere la ka fu bi na fenke aw ba minke anama na na fadda tala me aw kam masabe be yoro min aslamana aw take wana yake ababla makire ima famu awa ne kalande awa akode no tuma ni afena sisa to ni afuri dagari muso furi dagari muso nga fe ebse ka fa akana ta église la tuma ebse ka fo akana de lo mituma ebse ka fo akana ka bible tabolo tuma madama furi dagara wala frani furi dagara akadina min dagaye wajibi de be so fana mo muslima moshi karba yorla afore ka dade abibe ka yahuda musufru abibe nanka naka be domi kranson la taata li makhluqin fi ma sadu khaliq naka be je faldo galondo madama ni yafuru ka sabuka abitoka fana yare abla domina abitaka iglesi fana na koyi na gada blalo ha na gada blalo na gada etabla ke ema furua ni mo jona ibabla ka bikafurla ni tarabla bi ka kafiride ha ni tarabla bi ka kafiride biwa bi kitabu de babulo aw ni woni se kitabu to bulo asiga bulu da kitabu shiga hakiti nonna asiga dol makilin to fay ya be nyami ka bla kana da amma ya abika kwaka kufa kan fana to nyami na no mafra kiriba jere ima famuwa
أكو إذا تزوج المسلم النصرانية أو اليهودية نابي أو خنزير فإنها تأكل الخنزير وتشرب الخمر ويضاجعها زوجها يعني وتطعم، وإن كانت له أولاد كفوكا بن عدون لما كدينك ولا بن أبسك عدون لولا ولا أبسك جفر سودوما كوني بلجلين كمالي على كنا هذا توم يسوي كايريننا أجهر من يفنا كفالة فسناو بس على كوا الرجال قوامون على النساء ودوا فوسيسان كوفلو ko cewtu musu musola wotuma abe daga ko oforo ko ga 600 ko mu cew la fora ko sengo nte kiti yelama ce ka yake moy ce ka yake moy nti ko wala ala ni sai mais mala est-ce que ma ngoro e warko da manni warko be kolawa ni sisante mo furube sawar si bolo deme bayla war si bolo ni ba famille no le mo mi saka ni nécessaire be famille ko ba famille siya yerde ni musayire الرجال قوامون على النساء أني تبين مسوك الناس كبو نبى فيربو نيتشتدون تبين إنك كاسو تشتو تقولي إيه وتمن لبيه ودبي سان ni usano yi wafo de ko akana ta den yelema akadina ga ko bare fanga be musola den ko la kateme cheka che fa fasan ko de sika dukalana sika ko langa sari sika tane sika bo foi ka min ka dai bay ko otma muso de ka wama fi ka mo ita ka wama yo o ci ya fana man kudu de o te bunji bendala de o te bunji bendala ya famo man ni mu ni ay mi blane na ga ni jugura da ni muso ya fanga soro ma muso bi bla chaga martaba yoro la ni ay na duniya abe bla ke ni che fasan an ni muso ma fanga soro che ni ato الرجال قوامون على النساء نو با chugura bi ambe ke chuguna antinite du fle chuguna tiketo du be bade bala dembe be bade doka kufanya dembe ba bonya de ba bolo katen faka doro cheo babe min kai diro babe joro mena du kono dembo de don comme de fitini abode don atma baka kenya ne kere ne baka rashi ne kere ko be wisine koy non joro de fora akoni bana sisa warti gate parce que muso de war kore no fecho atriyalu qawamun ala an-nisaa tawni nana ko muso nyina me musuka yoro bubulu mobla odunyi chende taw mena kanyina utako yeni famo bora makangana malla ni ya dole ni amban kutu dole na anta ikile assalamu alaikum na anta ikile anga kodo de bambulo ima famo aw nille dawta islam minna na lak rabbulo sallallahu alaihi wasallam na jigina katana madina na jole arafa ni ala krako sallallahu alaihi wasallam ala ka qur'ana jigi bi kafu al-yawma akmaltu lakum dinakum na ka dinan da fa bi amma ko dunya kun de mesrata abe fenna min do kono no tala o ka can ko jugo dinakum alama do rafo ko dina de dafaray yan usman sungo fembe ni ala kramo fon dina sallallahu alaihi wasallam no bisiga so o bisiga do sama qaida do qoro o yo qaida kilini biska lema fembe dete maddi amodo wafo mo min joraya foyti faraminga ala wahyu tashri di foyti fara odika odi dafara odina ko je ko tola ke bisika doni wahyu tashrawti ala be doni di mo mo ni ilhamu do shre wala ni kashfu de wala ni tahaddusi wala ni ilqaw fi ar-rawi yuluminu fura ala be don do di mo do no li yo foko ala kra do mo fo o fona fili ala kra bana ko fo
وأوحى ربك إلى النحل وأوحى إلى النحل يعني أيوة وني ونيون تامنوك أو هدهد منو فو كروتشو على بدوني من دي مغوما نعم كين سير الله ده سير كوري ولي بك يعني وبسك دي على كدانفن دومو وهو ما كشفو وسيسا من فلاني نيا فوكبا اليوم أكملت لكم دينكم وتديرني كوري دوغا بنيونا kafo oye awa dia kodi hanna na dina sawaka dina ko e min dulune men alakra de sallallahu alaihi wasallam natti doni alakrati lakin kashfu don fa be sabati kafo kashfu bi don wa be kafo ni lakin sharaki ti duri atulu rare ngabe ko rela ibn taymiyah ya sabati hakitabu lo fatawa flamuluni akalle nya fo ngonwe bunte meta to fo badda ka ma fo ga dakoro nga nyo fawi anyebo to dada ngwa ya sawati akola wa bidufana alakra mantuna ila yawm alqiyamah ashir len tasrafu kura mota alakra to fo nga sisa misru kono alakra to ko fo dimbela alakra manan kama bonni wa islamay minna alakra sallallahu islam yadda faddun نالك ركو على إن دماءكم أكن نفلو أجلو وأموالكم أنا كن نفلو وأعراضكم أنا منكتو حرام عليكم أقول بيدون يمين يافو أم كلو يمين يافو أم يورج يمين أم يافو أقول من أكل جلونا أكن نفلو أنا كن منكتو حرام دندو أكمي بي حرام يدو بي حرام يلين بي أكتشو منا nin kanu haramalan be aka cugubina nin yore nin duun haramalan be aka cugubina bifleke salama ka kale min jora ko amme makan amme manna la harama kalo nani be hal kafriya la no sunte mo ko la kafri tumbe boka temi jugula la ti foi ma be afle salama jamono fleke aho mo fati wuri fana jora washima delika kabni islama fenata moshi politique kera islama ko washima delika kere bla kono folo ko kalo nunjwa itlo منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسهم على ما كان هذا إبا ما يتلو الشيسان سام بيناني سام بيدوري كو كلا دو جورا سلامو نيون شيء كل حرم كلو جورا أنت فيلا كو كنتانكو واني إبا كان مغسي هجرة مناسي كا نسلمان مننا صلى الله عليه وسلم كفوي غشي من بولو كولو أن لمنا مننا كفوي أن جو من الناس كفو ni mawlid shirai ko funafo ma am bitam na rokorin da ni ashra ko alakramake birado mawlid ko alakramake san juli mawlid birado mawlid rabla etra ya rasulullah ni take nga ka fo islam mo wota labi kon kalode tun mufin alaka dumba islam mo ba labi puisque an kera mo shado de anta inte islam ay tun andi ko rin kana alala ne ma fonta yayi nga min be kene ka nyame minna islam be ka min kene islam be kele la minu no fe o de islam ko de ino ngida kuma islamana to kuma na alay de abasara leno abbe war min haka shitala wallahi kam masake ka kud labulo abina famu alaga shini kanani wallahi abina famu ala ko yemi ala ko temi gunno be ka fo ala ko tifli akara parti gozo akara fo ngara min tuye a tifo de net ma ne danga abina fo ta fo sawan ko kama femi mina kana korsi kodi parce que na ala tabla abake sa de fo tsika bla slama yer nona fo tsika bla ala tanona fo tsika bla ala kala tanona sallallahu alaihi wasallam mais ayi togo ani nafolo ani joro ani famo ka namiya ayo de bla ala tanona ko bla ala kala tanona fo de marché slama de bitri bo tsika te fo fen dona no be na bo o be na bo ala wala tola min yala koy o min bora foyango ya foyango na islamana ne dalu bala
fango ya fana na sama ni don tala ati mo bla ngona nyaye sera minu mbanta nyongo fe politique donana de na folo ko donana be har maden bese be har maden tin malikayo mo tu doya mo te sunya ko doya me esi har maden yin malika de wa mo be malika na har maden ci har maden me fili am sika sray malika de tifili har maden te shetana fana ko hakko be ka jugo akan adabi chaman ce dira awtuma ne har maden filla aka do filla aka fusa nga fili kero no fili kera o tisika fo no fo no ma fo ambe stress ko woni la go silti kile ko o nakadu de critique min ni abe mo gon nafa o de yoy nin kera ni manya amma fa tigi mai amma fa tigi teseba amma fa tigi ka mamsanye nga ka fo o de kay naye hijra fo ko min kera la nu kanyo lube fo dombado c'est l'amour de l'islam ka wa sanjala ke ayi do ko ala kada ka bangina ko la do ko ala kada ka fatlu ya ko la e fo mo ko ayi ako mo go te nyogon dan ni bangay doyi bangay mo fasa na chugo bangay dombila c'est nomoro ako mo go te nyogon dan ni sa doyi mo fasa na chugo sa do ne bila ibu chugo sa do otuma iye ko bin ke ni mo ma nyona ke na yini chew bo nyona o de tarhuyi hijra yodi ma ko famo o to aminu na se na mo fana ko fe trabu la rabu ne fo yango te ba don na se na mo ko sanu no ku ba ka ala kra fatuli asira ka nyama utla la ku ba ka ala kra bangani asira ka nyama se na mo re ni fo ka bla ko mo go chew te nyon dani wolo do bela ibo jana chugo to fasana chugo to wolo dombila ko mo gote nyon da no fatu donye ibanga ibo jana chugo to fasana chugo to sadon ne bila ako mo go be nyon dande kewale una surtout na komin kama no sera ko ke domina mo tisi ka minyo wana ke oni mo go chew bora nyon wana domina we chew dan domina ni mo go tisi ku sorto o de yuka donye we hijra ولا فنارك صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى ومن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته للدنيا يصيبها وامرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ولما فواه هذا كتاب تمام قدمنا الدنيا لكل امرئ ما نوى إنما الأعمال بالنيات boro bi ni ngani awde ni ngani manti fuy may imana min ngani awde bi odma jirawi folo bamin kera islamoka ujodon ka hijra da ni hijra ka ko sandam ni hijra ko sala ko man kana hijratu ila Allah wa rasulihi mu'min ka hijra man ka ala nakrama ka ta'ala nakra de fe fa hijratu ila Allah wa rasulihi da su folo bi namo tala yugo o da ko ila Allah wa rasulihi wa ay rasulihi fara ala hayate ita bora kawle ka sonu do dunyo se ka fu ala karate mo sara ala de busa o ma hira kara ta ala de mo na ma ka kuma contrôler donné abala ratni mo ko de fa hijratu ila Allah wa rasulihi akran ko hijra ko o ma sen no mo ya tanin de ka fu hijra ko don gana la islam jamanu rabbi hijra ka tarhu gene hijra abana rabu yerete halad akalu to do sul rabu do ba ke nguba fa ko al muwafiq amke fa ngabe mina jira jere te koy al muwafiq de fo lu mo ci tantala anga kalu nun to ta do chapon o to na ka ala de ala ka sabu mon kan ala ka islama yere jasi jirana ما مذهب نانين بيننا المذهب الحنفي والمالكي الشافعي الحنبلي وبينهم بنيا بكلا نيوم في وبينهم بركانين إيك السنة لقي فكا إدريسي دو فنانا سنو ولو كنا كلا نيوم في بكي كمسرجو بكي ولو تمي نيوم كاد لوكي كولين نغو كبركاتنا
fuli kulji asabana na moses ka aburu ka boy karamo ka fili kulji bima majiri la fenna nyem ma do fi fenna pour ga ka do aw pisga ma ka non de ka ko ka chako non de banga ko be jangami wasi de ko probo bulu ka te ka fo ngoyere alman nani alman shafina alman ahmad bin hanbal nyon kulji fini kulji ko so bo yani ko fo ko alan sa mo jibi fo an tun tudo so mo jibi ko fo pa to de fami ko be kara batu de sisa be kara shirku na ma hakki shi de haka kalan fel da ya kuma lan ko nun te fara fina shi yana de sango maraka amma na yaka fo parce que ngam ho ka yere kun kon tin ba fo waddo la o to ala ka sawi man kay ala kan du sawo ala ga ko tawdu ala sawo ga sallallahu alaihi wasallam alhamdulillah rabbil alamin balmawnen ke ankara mo ne karamo shene de moke babu kuma faminka okay on compte Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka bole maka kata Madina no ko en si ko durna ni kuma chama kuma kono ezanda ambe do kan karamo ala kanye mala ala ka shija ani kenya Allah ko yima ya rabbi ala ka danama donc halsa ala kan ke joymay ala kan ke mo fana mo mi dina kanu do mo la mo mi dina jado mo la ala kan ke mo mo be dina ne go mo la kam go srantine foki jiglat ke ala ododo inshallah ami bitablata ya fo bi programme na question et réponse de combien mais ni darsin ya bale inshallah shi ka kele ami do de kala kashija ni kana Allah ko ma ala ko dana mi do ina fe wati bela jirena ala sana mawludu don kele ne enfin brawle anyena mane don kele ne mi do ka aka don irana heren badena jatem kon bamulo be araba shuma ka duje araba shu ka duje arabala asma وكان مولوين ينماني أنفع بروليا بإذن الله تعالى كرمو كرمو شيئا دماغي أنا أنتظر الشيخ محمد السواقي كذا بلما تومنون بي ونفنا بفرا بركة كشكاني ما نكايرنا هرن باتنا ودكونو إن شاء الله مي بتابلتا مي كواتورة بإذن الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله